Yes, umukino wahujije ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rutsiro waje kubonekamo amanyanga aremereye cyane ku buryo Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League bashinzwe imikino iri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze yuko ikipe ya APR FC mu makuru yabashije kuba yamenyekana ngo nuko yaguze match ya Rutsiro ngo kugira ngo yitsindishe ngo itware igikombe cya shampiyona. Ibibazo bikomeye cyane ikipe ya APR FC igiye kuba yahura nabyo nyuma y'intsinzi ivanye i Rubavu, ariko nyamara ntabwo yari intsinzi ikomeye cyane. Komiseri ushinzwe kwandika ibyasohotse ndetse n'ibyavuye mu mukino yavuze yuko uyu mukino uko wagaragaye haje kubonekamo ibibazo biremereye cyane. Ni byinshi tugiye tugufitiye 5/5 kuri iyi match. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo ube uwa mbere mu babona notification z'amakuru yizewe muri Ruhago. Yes, ngwaye ikaze wowe uherereye mu bice bigiye bitandukanye haba muri Afurika, muri Aziya ndetse n'ahandi, wiyumvemo ikaze kuri Kigali One. Ubwo habaga match iremereye yahuzaga ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rutsiro, yari match yaje kubonekamo ibitego 5 byatsinzwe n'abasore 5 ba APR FC. Ibi bitego rero komiseri ushinzwe kwandika ndetse no gutanga ibyavuye mu mukino yanditse ibaruwa iremereye cyane ayihereza Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League ko uyu mukino wabonetsemo amanyanga menshi ku buryo ngo iyi kipe ya APR FC yatanze ruswa kugira ngo ibe yakwegukana uyu mukino. Aya makuru rero tukesha Rwanda Premier League ivuga yuko igiye gukurikirana iki kibazo kugira ngo irebe koko nimba ibi bintu ari byo, ubundi ifate ibihano biremereye cyane iyi kipe ya APR FC ndetse n'amanota yaba yahawe nayo ikabasha kuyamburwa, kuko ubu ni ubunyanga kandi ibintu byose bigomba gukorerwa mu muco. Ikipe ya APR FC kubikora kose nuko ihanganye n'ikipe ya Rayon Sport, kandi ikaba ibona ko ikipe ya Rayon Sport niramuka icunze nabi ikipe ya Rayon yahita itwara iki gikombe. Akaba ariyo mpamvu ikipe ya APR FC yafashe umwanzuro wo kuba yagura uyu mukino wa Rutsiro, dore ko hari harimo ikinyuranyo cy'inota rimwe hagati y'ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rutsiro ni ikipe yizewe cyane kandi ni ikipe ihagama amakipe agiye atandukanye, ariko ibi bitego 5 uko byagiye mu zamu wabonaga yuko rwose ari ibintu bifitemo uruhare, haba ku bayobozi ba Rutsiro ndetse n'abakinnyi nabo bari bazi neza icyo bahawe. Mu makuru akomeye cyane ngo nuko ushinzwe kumenya iby'imipira mu kipe ya APR FC akamenya uko diru zifashe, akamenya no gutata amakuru, nuko ngo ari we wajanye ako kayabo k'amafaranga angana na 1.5 miliyoni kugira ngo iyi kipe ya Rutsiro yabikoze ku wa gatatu kugira ngo abe ategura match ndetse n'ikipe ya Rutsiro ibasha kubyemera. Bababwiye yuko icyo baharanira ntabwo umwanya wa mbere bawubona, ikiza nuko bareka ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport bagakomeza bakihanganira. Akaba ariyo mpamvu rero ikipe ya Rutsiro yabonye ko nta nyungu, igahitamo gufata umwanzuro wo gufata aya mafaranga. Ikipe ya Rayon Sport iraza guhura n'ikipe ya Etincelle ni saa 9 rwose ari Rubavu. Ni match iremereye cyane, ikipe yambara ubururu
n'umweru rwose yiteguye guhumuza ikibuga ubundi igatsinda ibitego biremereye, apana bya bindi byo gukora nk'ikipe ya APR FC ikagenda ikagura match. Ibi ngibi rero Rayon Sport yo irakora iyo bwabaga, ndetse kandi ikipe ya Rayon Sport turayemera 5-5 ndetse iteguye kuba yatsinda ibi bitego. Uko rero uko byifashe, ndetse imikino ikaba ibura mikeya kugira ngo hamenyekane ikipe izatwara iki gikombe cya Rwanda Premier League. Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru yizewe, wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru y'imikino tugenda tubategurira umunsi